pagpunta kayo, iti kararan nga AMAMI. Yes, Father. AMAMI, ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, ilonggan mo, dunting kuma, tipagar niya, matumpal kuma, Ilokano mo, dito'y dagat, akasa dilangit. Iden kadagang, tial daw ito'y ikanin. Pati ayun nga daw, pagkawanin met, di basol mi, akas met, pamakawan mi, kadagiti, nakabasol kadakami. Inakamet, baybayan kau manungati, sulisog etika, sa kakakangkat, ibasas, Thank you. Thank you, Father. God bless. Thank you. God bless you more.